Madam Catherine, Madam Catherine, ma o biara. Sabe nem sopa. And I'm telling you, Matia, the pimps and many do me penny fiso. And sa clinic no, ewa. Nyame adum, Doctor Kofabai, and one ane, no edi share ewa, no ebedi and como ediafa apumudehu. Wa ye dumana che na owo abotre ewo nimdie ewo nipa apumudehu. Ene, ono na no edi nkomo ewo dwumadie so. Doctor Anas Edusei Ewufia no edi nkomo doc akwaba ya DJ na bibia bokode na me adom doctor ohwehwe ya sa ho okay ene amombo mpai man ehwe obi agise ye bakraniko ya makraniko de yehu say adwuma na say de tie no say akra de nsempia bekeka ho nsempia bekeka ho na say wonfo do so agise wo ye ni nyina no kwasem doc mamu akwaba biem emra Kumawood TV so yeah and then so ye shemu send ye da ye fatu ye ho so a ya adwen se ye beboa ama nipa pomuden CP asita no and then so ya san ahyemu biem ye di nkomo na ene ye nkomodie no eye principles of health na ye ka principles of health a ni tie wom no asechire no ene sai na ye nsan hwe enema kososa hodo a ede eba nipa asetremu a ede yare ahodo ebre nipa ene ye ni nkomo na boye nkomo efa yare ahodo a ekoso ewo nipa brabom kwan ahodo ben so enenam so a ema nipa etimi eyare na nipa ntimi enya pomuden ene ni nkomo yo medase am say medemenchi abema Ghana for ni nuanom Ghana for ni adofo a rebia no omohwe saa dwumadi acha say enipa wa pomden no ehia pa nti me kanfo ama obi a say ya mo saimre na me hwe wani ma na me hwe camera no mpacho obetimi ahwe mani ma hwe camera ni nyina obetimi aye no saa tiefo no o saimre ba bi a obahu say ye apomden ho enkyerɛkyerɛ ya saimre ne tie ɛkyerɛ say wiase na e bae no ade bia ɛho hia wo na wo pɛ utimi ye no gisa wo pɛ ho nimdeɛ na nimdeɛ no ekwan ba akwa e fa so pɛ no ne sɛ obi akɔfa nwoma no kan okay ekwan foforo so ye fa so pɛ na emre pa eno ne sɛ onipa foforo bi akɔfa nwoma kan no kan na wutie onipa foforo bi akɔfa nwoma na wakenkan asua na ɔka mo watie eno de emre pa eno de emre kyɛn sɛ wa wo kan nwoma na nwoma ne bi ho kra wo kenkan asɛ de atwɔtwɔ no bɔfo akɛse ne saa nneɛma onti ase enye nipa ne nyina na betimi ati ase isɛ ba ne sɛ enya hyehyɛ bi a ye de kyerɛkyerɛ a nipa a omasua saa nneɛma no omo betimi akyerɛ ase amana ba sɛ de obi a betimi ati ase a obi atie bi a ɛyɛ pa efri sɛ masima me bɛka no sɛ principles of health sɛ nipa opesa otie apo a apote no the fapim ejinade ade so ye fa ne say the carpenter ni ye table a on say table no o ma no the 9 mako enan no de ni ti na to so sa say the 9 no ba akoko abu a table no entimi nyina ho enti apote no ne fapim no eno ne table ne 9 na me de ba yan fato ho okay se uyi ba akoko afiri ma enye ye entimi nyina na so ye aha na ni nyina no gise uhunu okay ejina nimdie so ya woni ma kiti bi ho ase uhunu a eboa ma obon ho ban free yare bebre ho I see dem person dey kan say ka say apomden a e kwan a obefa so a obeti apo a eno nko okay ena yare ni treatment eno so nko kwan a obefa so a obetimi anya apomden eno ewo ne de ewo ho ena kwan a obefa so a obetimi akusi yare anu kwan aha se obi yare a ere no be ko hospital okay na doctor for mo hu nim de no be ya treat no ni amana duro na no hwato enye no na be mo ate apo I see eno de yare na wa yare no emre kakra bi no na ye treat na se treat wu ya obeba fie se enema me be kikan wo de ye adwuma ene be ma wabrabo no nyina no watimi ate apo okay sa de so na wo sua watimi asua
adobe na wodo a otimi ado esa ubi bia ba basa wa ware wa wo kra no se wanfa enema na anya adwuma okay na che se ema no enko ma wanfa to ho a ho se obinya malaria simple ye tontom na aka no dog na se malaria na nya simple sa ai na de bia common common ye ka say simple ya fa na so simple che se nya yare a ni treating no den pi okay enkan say obesha sentem untwen mane ndokoro wonche obinya malaria na bia ya ne test ehunu say nema ya no malaria ama na duro na wanom okay na ne ho ato no se nipa no wa hunu se entontom ne ka no na ma nya malaria na ba doctor fo an chirichiri ne mu na so san kotena ne fie ho na entontom no even though ya man good treatment ama na ho ato no de but say doctor ansan chirichiri no ama na hunu se efie ho no a wote no entontom na awie no ama entontom no de yare na bre no a obesan akwakotena entontom ama entontom asa awe ne bi exactly enti nipa no na poti a obete pa no eno ne sa obekere no na wahunu ne esese wo ye na wo kire na efe na o sa ono so ode ye adwuma sa nyese ya kire wo no na wo mfa nya adwuma but ye kire wo se wei ene kwampa no wo faso a ebeboa wo wa mfa so de obesan atimi ayare bi enti obi wo ho a o se me de bosu me bia me nya malaria a kire se ade no onte ase bibi na o ya ema yare ne ba anase bia oda o mane ho kwan ma okogina brebin ebi nso kwa na nya malaria na emom say yare no ereke eba na ase aba no ni nyina no kire say ya nkire no ekwan a obefa so a yare no obesia no doctor empempi no aya ye nipa die yesusu se yare no eba na ye treatu na yare ni free ho kwa enkasa because o yare e na wakwa yare sabia e na ye treatu ama yare na timi free ho enti nka eno ano no eno na ye kire se doctor ye ukono ha o ya de pa o yare ya ukọ ye no ye timi aboa wo na ne wuka ya me ya behunu se uni treatment no kura na ya nkire wo ne yesese wo ya yare betumi asa babiem sa obi on so ya kire no no na on fanya adwuma ti na make say principles of health and only nimdia obenya okay na ode beye adwuma to unya nimdia na wanfa anya adwuma ye kwa no so ye kwa but unya nimdia na ode ye adwuma dia na atimi aboa wo ama pomode na atimi asipi enya apomde ne se wakọ hospital akọ no madru no I see eno de yare no aye treat no mreka kra bi na wubia se de obe tia ponya kwan ye wadwuma pa ne de eno ne nhihye ya ode be wo obrabo ma emma ebe bo ho ba free yare ho okay enti obi a oti apo no dada no se wo tie o sa brante ho den ya oni ama o ya ebetimi ama se yare ebe kan no na achepa sa just o prevent yare no ana ya obi no so ho a o yare dada doc mami o yare dada mami mi sa wasem we o ye doctor idie ye ka prevention no a o man Ghana ye te prevention ase o ye adwuma wa yare sabia yi na da bia cases ba wani mu ye te say ye prevent ye ho from getting diseases and also viruses and those kind I hosempa ye te ase sa asem no ya de a eta adwen ho pa say nti enipa kra no e de nti na ye ankasa e ha ho sa no ko esi nipa no ye an ekun ye ho ye nipa no ya ekun ye ho ya na ye kofa yare no ma ye ho ne ye bekun ye sa ye ya na ekun ye ho ye ya so na ye ma yare no boyen I see aho senka memum de me ne aban a instead senka mema nipa na yare na makra nro bebre de be treat no nka me says can be bebre de am education ya woni ma ne bibi bebre te say coffee ya ya no mu yeah ubusa obia onim yare ehwo asem obeka sha say ade bi won fa no nicotine okay e ma akoma yare ewi asima ewo obia anim enti no se uko makwan me de coffee e ba o man yi mu na ye nom coffee no
ye nom coffee no na ekofa yare nso brain ye wi a na diska akọtọ akoma yare hu nro aba na ye sanom eduro ma ene na mfaso be na wo so jade na enro ne so kwa no enro no so kwa no onoma eno nso wo enso bi asan de brawo enti nka eno ane se coffee no ye be jai no enke be si akoma yare ahodo ni bi ano kwan coffee na nso no yetimi de sayare itimi de coffee na nso sayare wo kwan a ye fa so ennom no okay na wo ye na se da bia no pa sorry anu atwa coffee obi on so be 2 times a day no atwa coffee a time nipa ni bi enya akoma yare see enti o aman bi o asase so a aman no o de coffee cover be chew I see yes because I addictive oh no man na ka ho be ka tell you hia so be no coffee exactly when nya bia wonya okay I see and I be to say ensa yen na ye ensa advert o TV so okay na nipa airto no ye obia so nim say ensa no in fact obo chronic disease yare kwankro bia dia na wo hwehwe ekwan a obefa so a sa yare kwankro no obesi ano kwan na obesi ano ebe ka to say jansa no I see ensa so ye ton na ye ho advert o TV so ebia na efe yen akasa no ya se yesen akopedro de wetriti saade no enti nema ni bi wo ho a ejidi se ehun nimde no ye kirekire ma ebeboa ama afoforo nso so a omo afi na omo te enema bi ate saase no so otime anyante ase ni enti saade a dog waka bibi wo se yare ne de ya na yekofa e de man ho wa kire akwan ahodo ni bi te se coffee a yenom no bebre alcohol enema ahodo ben biem na wo ho a eno na kotwetwe yare ahodo e de bre nipa o kan se entontom awiwa ese se ohunu se definitely ubetimi anya malaria eno de no doubt enti onipa bi a wote wa ma ntontom awiwo no na ohunu se malaria no betimi anya bi yenhwe yare ahodo bi a eno nso wo ho a nipa nim ne kofa bae onim se wei enenam so a ebae ade wei aduane wei na medi ye kofa bae wei enenam so ama menya yare wei yare ahodo ben ne wo ho a yan ankasa ne akofa yare na maye ho na afa akiri ya sape ho treatment okay mamen chem okay na memie ni na ho yare no ye mu ahodo pi classification classify yare no ejina asema ye kan so okay you betimi classify yare no according to the cause okay at the cry edeba yetimi ene ebetimi aka say ye de no wo ya ebetimi aka say yare we de germ based okay moa ene deba na we de nya germ based hereditary ye de wo ebi ye toxicity enema bi a enye a abaomu enema enya abaomu na de yare no bae ene one classification eno na me use okay de aka okay but other classifications wo okay say bia yare kwa no ekwan a efa so sign nipa yetimi gina so the classify okay to say covid there be yetimi cancer say aerosol say sade no nipa na ebi won so no okasa na aban frama no and then wem yeah enti ohome a na ebi kom yeah yare bi o so agese obi de ne ho kan obi bi kwa ebi are sexually transmitted just say oba ne be man enkuta ho die ansa na watumi anya emum sa ekwan na me fa so a classify no ye de no chicha yare ma de di kind germ based yare ahodo bi a emwa na de ba se no de uhu a na wo sa obo ho ba o mpesa oba yare sa yare na obo ho ba free sa amwa na ho titi ebi ne malaria typhoid fever typhoid there kan covid emwa bi yeah what is a virus ti sa virus no so emwa exactly deba hepatitis B hepatitis no emu ahodo yeah but wo ka B no hepatitis B eno na make emwa de no so o ka say hepatitis e chese obi a ne brebo aho no okay na asechira no enti ye wo alcoholic hepatitis say obi anom nsa na brebo aho no okay
na de me ka me se mmoa de ba na hepatitis B okay HIV and also ye mmoa oba enipa ya ase chlamydia emayare ya ase candida sa ne ma na ye mmoa ena nsonso no helminthiasis nsonso ahodo e ba nipa yam ene fungal infestations eno so bi ba nipa yam ne ma ase de keka ho infections ni bi ba nipa asun omuni wahrawam bebre eyemwa okay infection there e ka say infection there na che say aboa e obi ko dware nsuo ma enso ya aboa bi a otimi konimu ma odwonso moja okay ni bi wo ho e atenten es hematobium na en sa ne ma enti ne ti atwam no se obi a opesa obo ne ho ban free yare a emoa e de ba ho no agye se obo ne ho ban free sa amoa ne ho titi doc na ahobambo ne bi ne sen na be fa so abebo ho ban e de free sa amoa we ya wo kan ho asem yi because obbo mo ne bebre yare ahodo a emoa e na de ba nti se obi pese obo ne ho ban e free sa amoa no ho a ahobambo no emu type ben den wo bo ne ho ban e free sa amoa we nyina ho sa ho be say tontom de a and one time man tontomonyo I see ya pan so better mosquito net okay ya e chire say o man tamu ho ma honte na mansuo entire ho nyina na so ya na eno na duru ma bi a o he Ghana ha o ya na still na tontom na ro oko areas I hot kwa still tontom no ho na so no ba bi a honte no tontom no aye mo e wo ho okay o ma hot ensuo nta ho ma do ho na de keka ho na ni pudio pa na de ene sa obeda mosquito net I see so be obi use mosquito coil obi nso ya o spray adem ho ni nyina ye na de ye pa ene so obenya de a da mosquito net na che say ena o de bo ho ba free malaria ho so o have typhoid fever eno de fin ana mo an taiwo typhoid ne cholera no say ebia ubedi dia fa sem na hoho sa okay mo an kwan am fa so ko nipam egu ahodo ebia sabi me sa hu ayefi na me ko fo trotro am dia koso me so punu ana akonya na metena so no me de me sabe som enti wo so ko fo trotro na taxi no o do sabe som sa ebia wa bie punu keke sa punu ebi asabi obi ko tiefi obi jana nan wa horo ne sa na ode be som e na wo de akosom ko fi na ko didi na wa mfasem na ahohoro won sa na wo yare amesra o man kase ofi abaifo wa na wa mfasem na ahohoro won sa ebi nso a obi ono ana onko ba bia so o jana nan wa mfasem na ahohoro ne sa na sa wo fa won san kan hwe kra ewiem no emwa ni fin ewo wiem nti wo do opa pie men fa on san kan hwe ne nante ekoka ba bi na san bra na be horo wonsa obo se fia ba wonsa efi ni won fama no nti typhoid ne ibi ti say nsonsono ene cholera no sa ne de ya na so udi hu ni a untanya ene say udi aduane so aya aduane a ehye before answer na obedidi no na wo hwe na aduane no aju bebra na wo hunu se ebekọ akofo ha e de abro nti wo dia obeye ne se wo be ahiti aduane no na ana obe wo me no se na be ya udi a enkofo ha emfa mro se wo hiti na emoa bi wo ma ebekum wa no na se nya aduane aye no ate se apple kwadu anka salad nom sa na eno de obe bria fa enchene fa hohoro ho anse dog ansa na obi bedi bebi ti se kwadu obi kwa koto apple na wodi nsuo keke ahohoro ho na wadi no enka wo be hohoro ho wo bedi a se wode enchene gu nsuo na wode hohoro ho sa pa na ana vinegar omo ye wo ayibi a ye de so nsuo no vinegar na wode ahohoro ho na se wanya sa de no de a wodi fruit anka wo pese ebo ni paduane de na nso na wo sa akofo ha foforo asa
fruits in the ever wow na ebi ana fi meter ho wa hu na wasa kodi akọ ni pe dem kra de ye efi say obehwa ne ho na apple ne ebi so ho ade na awakoto no watermelon abobe ni nyina no enka de ye pa na say wa to wa de no watwitwa obi na atwitwa na ba bi otena ye otwitwa ye no kra wonim ahonidi e wo ho ni nyina wonya aware of it kwan ofa so a odi gu mu no ebia ordinance na sesa de gu roba mu e na ochechire ya ni nyina wonim enti no ochena bi na akofo ha wo de aba obi kra no wa wo se ne nsa e na odi ye wonim se wudi fruit de na nso na akofo ha e de ama ho the apple grapes bibi ti sa atadwe kwa ase atadwe no senkofo bi na de omo nsa asesa ti eno sa no nyina no utimi hohoro ho asa no awe a eboa ye di nkomo ewo Kumawood TV so we eye Wonkwa hia da bia meka se ma Wonkwa ho hia ena eye broad topic ena ye di ho nkomo yare ahodo a eba causes kwan ya fa so a eba na kwan be fa so a be prevent yare ahodo a ye nkofo how bi emfa ma ye ho ena ene Dr. Anas Edusei Madam Catherine Clinic ono ena eda no a ene oni e di nkomo na minim se nkomo a ye di ebeboa ye papa mo apomuden SCP asita edi amount there are certain secrets ewo apomuden mu a ene wa biebie ni so pa edi a kire yen amia hunu se yare ahodo a ewo hoyi yen nipa na na yekofa edi ma yen ho ne se opese o prevent ho from yare a wa church na kwan bebre kwan abefa so a be prevent ho bia na wo mbo yare bia eye wankasa wo yare a nka wo hwe se doctor ebebo so ne mum ye di nkomo no kono wo yare no minim se eye den a obebo so na afei wonso wahunu obetimi abe join yen e wo dwumade so bra wo de o questions eba bia na yare bi hawo wo hwe onipadua mu a utum se wonya nsunsuanso bi woni padua no unti ase changes bi aba wasetrem efa wapomuden ho wo questions bi a wo pese ubisa wo de ba ye bebisa doctor na wo ma ho nimde no bia na yare bi wo ho wo pese wo hunu kwan abefa so abe prevent yare no enuane ahodo a wodi a ebetumi aboawo ana ne esesa wo ye yare na nya no aba betena enti kwan abefa so a yare no so betumi afri ho edi ama wo no ye di nkomo no ye WhatsApp line no eda screen no so obetumi edo message no aba mo amohwe on Facebook and for YouTube mo betumi edo mo messages afa ho edi aba question bi a wo a opese obisa fa nkomo a ye di ho no wo de ba doctor wo ha de obeboa yen wo sa kwan no so na wo ya no edi amai ti ma o questions no enye ready na emra na ebra ne kono so ye bebie phone lines na tum ama wo so wa be part of the show by asking your questions ebie phone lines no a wo so watimi ede won sem bisa no ede aba bra ye di nkomo koi na doctor etimi eya no ede ama doc na wanu guso ana okasa sa germ based diseases yare ahodo a emwa ede ba no ede so papa o mo require say wa mubu ni ya ebi o ha fintimi ko hihye na wo de akodidi no yare ena ye wa yare ni bi yo ha me ke kan yare na eye common na crofo ni nim no yeah ebi say ni pa waso waso ominim waso ominim ohwenim ade bi wo ha e fa na tonsils okay sinus no ha okay na tonsils no ha e wo ominim ha sinus no e for no ha na menu so wo ha okay na wahrawa ho nyina mo ane bitimi ko ho okay enti bi biti say obi ho a enche na ne minim ye ne ya minim ha ne ha o say wonya sore throat ebi ho na sore throat yeah ebi ho so na nye sore throat ye wo yare be e no streptococcal throat infection okay no ebi nim so for tonsillitis okay ade bi wo munim ho obo say ahono na ade white bi abeteta so ni na ye moa okay obi nso wo otitis waso enema bi wom na ahono okay obi nso na harawam yare ahodo te say pneumonia nom ne bronchitis nom okay ni nyina ya moa na sa emoa na ewo sa area ha no somehow ya na say nhunu kwan e fa so a omoba wo ya exposure na won nam ho ebi won so kwa na emoa no omo ewo ewiem okay na about no de ya sha no so ehunu say etimi ma o de bo ho ban ne say obi a wo sa yare ni bi no onim okay say enema bi o ha ya na oya
ema ne ba okay so one kasa ni ono anim kwan a atena ne so agye ne fa so ebaaye ai say e fa so bia ni minim ta ye ne ya obeka a kira o say onom ice water na minim ta ye sa aha enti wo msa ye moade dan so no ne kwan a obefa so abo ho ba ne say obegya ice water ne no in fact ice water mom de say nka Ghana for ne mbe ya adwena nka mesre obi enyan no emwa na omde yare ba no covid coronavirus ikwa no on sa len crop for kasa onum social emwa no ntimi social no omo pe cold environment it may be a hoye nwunu no ndi say o minim na say o sa de nsuo nwunu no ekoka ho a na say o ma ne kwan amana timi aye na dwuma se ne sese ye ya na me say eno kwa aka ho nti na abrofo yi yare no o so omo man mo weather no eho nwunu pa enti obi a wasum ta ye oya obi a otanya cold obi a umminim ta ye oya obi a otaya bowa mesraw ekwan a obefa so obebo ho ban de yedi kan no jaya sota no jaya nsu a enwunu a ehye fridge mu no jaya no na se wa nom ice water bibi anyew ya na enipa no ade a wa ya na ka ho no u jaya edin na so unye jaya wo se na ade no kra no na emwawo yetimi jaya obonya ahoden ice water ha nipa adwen pa nipa adwen se ekwan e fa so ha nipa na doso na enam se emwa yare ho asem na ye kanenti eno ko ho asem na meka okay nipa pia ofi ya bede pneumonia o so okono mai sota na aba so house me kondo no ano oya sa wa na okofa hawo e dia ma ho ase nya obi ne kumantwi wo si akon ono na okofa na odi ne ti akoja chema enti sa amoa na ewo nipa asum ohwini mu ha ne munim wahrawam ne de omune na mwiem okay omutimi wura obi emu okay na wa obayire wo ho sa na covid itie okay wa obayire wo ho na wa boost wo immune system no eno na obetimi abo wo ho ban okay ekwan ba ko a obefa so boost wo immune system ene se obanu nso hye no okay other things e wo ho to say opetadi fruits na wonya vitamin C okay ene se obay exercise kakra no ne na de hia me pa ne se obanu nso hye na hia pa so obanu nso hye na wontimi num nso hye a wo de men num ice water num normal ensure normal temperature okay na air condition bebrebe no inya mutina air condition bebrebe no inya kakra doc enkofo da air condition mu ma de echi waso air condition asi ne so ofrifi a okọ office na wakotena air condition for manopa ekopum time obepon adwuma okofie nso a na wasa koda air condition oteka so air condition osatika air condition ka air condition no dia me hu ne se ebinum wo ho a aka omo ho nti no se oda na wa so a ontimi na yi eno no de eba ne sa meka se so na low no e ma ne ko fom kwa obi ho kwa oso edem ho ye nwuna e wadum no no ada onya fam da ne no ano na ya na dan ne bi ho se de ye si no no ubi empoma kwa nche da na ho pi enough de enframa naturally ebrew and air condition no me nka se matua wo ye den ya se de esese ye wiase na ye no ba bia hodo bi ha obekokọ a air condition no it's a studio ha obekọ hospital be kwa no ba bi bebre air condition obekọ bank na ya na e wo se ekofom okay any fan nso se obi a wo pese wo so fan na wo dem ma de eche me se wo lo ne kakra okay na bo na so no ho pia sa mo bi etimi nya omuru a ebe so omuntem okay no so no sa emwa kroya yi na ebi enso ko enipa ya ase no na typhoid na sexually transmitted infections no ebi nso ha enye sexually transmitted enso omoko okay ebi ye fin keke enso say fam say obema bi yo ha na sabio ne boxer shorts ana panty shirt etimi ye fin sa na ehye no sa wo no a wo nsi enya hwe obetimi enya e breedi
emobi yeah ana emma so titru say bi a omo hohoro omo ho na omo anya ahwe yi a no so etimi fast ana obekọ public dog we question obi question na odi aba o say efe ne Cecilia odi free enyinam na odi bae o say dog possible say obetimi anya infections abra one bema enae say one obia nhia say eba bisi wasema wo kan so entina amamede sa question no so aba no nti possible say one obia nae na obetimi anya infections say obehu na wenya white wenya gonorrhea ne sa syphilis no one obia nhia no infections ni bi o hoda age say one obi da ebi wo ho a I think say we say gonorrhea say ene HIV no okay ebetimi aba say HIV say unya cat bi na say adekodia no ya na mom me ma ofa to ho bi okay say o de opa asase bi doso o doso a na we spray okay ehunu say ade no ewi ade nyina free ho na okọ afi ba ko ba na ni na asefu no kwasem ade na efu ye na efu he ifasase no ifasase na mu ewiase na yete no ye ne efi sa na nipa no ewiase ema kwan amfa so nya infections ni bia one beba bia na na me kire mi okay enipa na kasa ye system no ebridi mu abi okay enti sa oba say bia o panty na wa mtimi amana anwo iye ne mo aye usi ne mo aye nyunu na watama hye saa o hata ye no sometimes a hata ho na from FM no etimi emwa bitimi ebam yeah na nye mwa aba ko hu se emwa ni da bi mfo ni hu omo exactly enti se awia na anu odin a awia na atimi se akum mwa no okay na mo se awia na no nya din pia I was say otoso okay na che se heat no abo bi wuma tinka ebeye mpo a na se awia boso kura na wo yoba na wo ba be she o pant ana wo ye bema na wo boxer shorts utimu se mu ye nyunu awia ntimi amosa but you have no option wo be she o pant no bia wo pese wo kwa adwuma ana bibia ni wo be ye ne se obetimi o de iron ato se na be ya e bia emmo bi e wo pant ni mu e be kwakofa infections e de abewa ebetimi yi sa infections na feel ela infections ni emma na so na de omo ebia sabi wakodwo so ana wakoja na nai ohohoro na se na ne nsa ho fi na ode ahohoro efi no bi betimi akoye wa ya ase na sometimes ya na emma no ye kire se ohohoro wa se kwan ye fa so hohoro no wan kasa waja nai no kwa no ahohoro ni yi a etimi ekofa sa ha no ede brew etimi transfer ba unses entokro no mi no ne ben ho aha etimi ekofa sa ne ma ne nyina no kire se obetimi anya infection no wabra ne be ma bi ana enye infections ni nyina ebi te say white there obetimi anya ne sa yeah ebi also ana enye infection so no oba no o feel say a infection okay ebi a omo ari panties bi omo de share ntiantia bi aho na ebi o ha enye comfortable etimi titi ade enu mu kakra text ade enu bi o kra wisra bi omo de aye yeah etimi titi na hockey call na wako titi wa ha na ba bi akọ water okay na wa ya na efe na akọ infections right ohwe onkwa hia jumadie wo Kumawood television so ada ukwada bia efiti anwumre nonson ekopem no wotwe na yede jumadie ebro ye ne Dr. Anas Edusei oda ye Madam Catherine Clinic no Dr. Penipa na ene ye saka no wo fie ha ye ne no edi enkomo na unim se Madam Catherine Clinic for omatetro ma hiem bebre na oba Kumase Asante Mantam ha omo wo boadi eho na clinic kesipa no ewo clinic ni nyina ti eho enowo na Dr. Penipa no na ene ye ne edi nkomo ye di nkomo bebre afa yare ahodo pii ho kwan fa so a emmoa ahodo ede yare ebre nipa na ebia na wo yare no unim se emmoa bi enenam so ema ne bae ene wo kyerɛkyerɛ oni ye di nkomo a eboya me ehunu se esese ye ma yapomuden ho ehia ye yie pa ene enema ahodo a ye nipa no ye koya ana ye kofama ye ho a ede yare ahodo no ede brain enye obi na de man ya nkasa na ye kofa yare no na ye di amaye ho eno ana ene ye ne no edi ho nkomo a o kyerɛkyerɛ yen na menim se enkomodie no ekɔ no wo interest ewo mu se wo nsembisa bi wo ho a o pese obi santi wo hwɛ ye mo supply no a eda screen so no a 0543
596070 0543 596070 ubetimi ede won sem bisa afa ho ede aba soon and very soon ebebie phone lines no so atum na onso wetimi afre ofre na oba so a mepacho ohaw bi a wonamu a fa wapomuden ho na onti ase no doctor wo ha ya wonim de ne de obeboa yen na watimi a kirekiremu kwan ahodo a ye fa so a ebeboa na sa wo ha no etimi afri ho enti ye ne doctor edi nkomo na answer na mebie phone lines na tum no ma me twa me ho tiawa na memra na meba na me bedru pe djumadi aka no ye de beto aso. Where the party day today? Hey mama, hey I ever say. Okay, everything here, I say TIME, Time Herba, I will so season 2 audition, no. Assign a baby, put your band, not the what the 18 years, aircraft, who qualify, say, I will so audition, over to me a baby. The other said, what is here, no best shaky, no what tracky, no one was so, now you're fair, and no one any here. So your bar, not over to my way now. Baby, I will be a Faka Nebra Kumase. Time Herba, I will so season 2 audition, no. This week, trainer to Kumasi Chrono Station wa and yadi awuso season 2 no yadi audition no ebesicha so TC fast food wa pepe and yadi awuso season 2 audition no yadi ebesicha so den and you made on na pepe na fe yasi share video ni nyina no sia ni yadi bibia asisha so live memenda day animu ye on the 14th November 2020 Chrono Station wa Jumadi a check in the bay Jomedi Kano Yadini ko Dubai Empo sa open Dubai no na sa open say ye ni sika de mawa na katika ni na bom na dia maw na se dia Dubai na na dia ye so de beto car na dia to so de besi fio so de be ya jubo so de be bia na dia ye dia beto so mie no ye man 5,000 Ghana cedis and dia beto so mie sa no ono so ye man 3,000 Ghana cedis and actually bebre and you know na pepe 4 p.m. na contestants ni na are ready wey TIME Time Herba awuso season 2 for number na that screen is no na praise is here 0243 174870 0243 174870 or say kata time awuso a no what you say shake your waist Time Herba awuso shake your waist awuso season 2 ebeye butu sponsored by TIME Time Herba Nyadia Herba Ask Herba Anolin Royal Enterprise TC Fast Food. Where the party day today? Hey mama, hey I. Kumawood. Right, yes, I am my for Aqua BM from the break. Oshe Kumawood TV so Wonkwa here dwumade no na ene ye de atoawa ye de ebro no eyapomuden komo na ye di sane wonim no ye to nsafra kukudam na omo de enkomo a etese a ebeboa ma opomuden CP asita e di amawo ene questions a enkrofo ebisa dodo no a is about yare hepatitis na minim yentra questions I will have say 5 questions I will have no obia question is about hepatitis or yare hepatitis e de no wonye obidia ode bae or say doc hepatitis no abetra me so ache fi bebre what do I do obi question no obi so dia ode aba or say doc how can we treat hepatitis either B C and also need the questions ode aba no doc so away common yare asese ewo ho a Ghana for obia ya yare we dia aye common ewo ho dodo yare hepatitis questions and confusion now is about hepatitis hepatitis no I didn't know about common sir hepatitis B who asem now yeah hepatitis B hepatitis B no ho adwenkyere bi am pese me kyere Ghana for okay ade na so common say me so me dwen ho am ntiase ohwa ngoma mu dia say sexually transmitted when obi da na unya but I don't know that it goes beyond sexual transmission okay
almost say so be a be one on the home free crown. A big count one. Say now what cat beer. And I'll feel be a noa. And one interest you no more. Okay. And he said, any panum so or say or gammon numene. Yana be or hana prompting kitty or no name. I was in the fact will her to choose a mother to me back. Yeah. Or say a chief with me and a prompting kitty bruises into not a film call. Okay. Now, Monsieur Hunamania, a chessman whom crofo pia. Omo was higher any be at me who quite am fast or munyai. Okay. Now, and pain pea me busa almost say. And maybe no, my young Shimono, my drink could be so say, I am say a bura munsio. A bramusio. Munsio. As my Americano, I am my personal opinion. Okay. And young Shimoa, ya yet, I'm universal yajatum. Okay. My personal opinion, they say, they feel say a bura munsio. Eti me deba. My general one say, Abobia or they are reban or baby out. Okay. Ansa na oba nipa. Ansa na oba nipa mu no, obabi a ote dada na wakofa ma na ba nipa bia no. They say ntontom say ya ka say, mo na omo e cause malaria ote ntontom num. Yeah. Na obekawa na ode agum. Ode agum. Mo hepatitis B virus no, omo free and the team. And the team. Aye. Okay. Enti and the team bi wo ho a ya na samwa ne bi wo. Okay. Na ebu amunsuo no. E free na team no ma na eba. I see. Esem say ya na yewo ebusua bi yo ha nipa be 10 nipa 5 papa ni ne ma kitinkiti nyina abramunsu na obusa omo a obonsa omo no mo abramunsu yeah ene efomunsu ahodo a nipa ne bi no ma esanom no ha borehole dia borehole ya na free abom yeah na abramunsu ne ensu a etene nom sa no e ba ne se no bi na oba no ma mesraw noa no ansuo no e ma ne nyo ansa na bi abo no ma wana ma ne hu abo bi a wo ma obewu how they see how am na dwo ansa na wano and now you safe. I see. Right. Yemie ye phone lines no entum na also wo nsembisa bi efa ene nkomo a ye di ho a watimi afre ana sempo yare bi ehye wo ho wankasa opese enka wunya obi na obisa no say doc tibia bi say na mehunu ewo me nipadua mu edie na menye yare be no mako check up bi aka tell me say manya yare we ma twitter still yare no edo so teme so in fact opani a otima nim hai oyo obi a wabene yie papa yeka apomuden mu a wabene papa menim no for very long time say na make say madam Catherine omoba ya che yie pa na efa apomuden ho de usa no ho a enye yie eno nti se wo nsem bi sabi a bra ye bebie phone lines na tum no so no obo se o kasa na ne telephone numbers no egu screen no ase bo modern say obefa na after say e bebie phone lines no ama wafre no wo nsem bi sabi a after the show obetumi afre no ewo apomuden ho emfa ho ne ba bi awo da bia me ka say mo apomuden ho hia okanen enche bibia wo ye ewo abrabom san say ene se woni apomuden a untumi nya bibia ama ne nye enti se ne so ma bie phone lines na tum wo question bia wo pesa wo bisa obetumi afre na wonso oba djumade no eso wo hwe screen so a numbers na ide fa frɛ no eda so obetumi afre na waba me pacho ofra lower the volume of your TV set na tie yen e wo studio ha na yeni nkomo se na be ya yenya feedback bia na o se bisa na wo na opese obisa no watumi ebisa numbers na ide fa frɛ no 0202 66 462 0202 66 8462. Okay, Obijina Ahmano. So good evening. Hello, good evening. Hello. Good evening. Me pacho din baby of free. Free akosombo. Akosombo ne for saying. Amo family Kingsley me pacho mami tio. Me share my program on here. Okay. But my problem be in the last 3 years me away. And I made a call private clinic be you saw me give yellow. In Japan I made a call clinic be. And I me lab in Yamanyama.
no catching say me really fana any problem intina we do some basa okay my petition after 3 years after now so me do some sana me Philippines me do some but me do some pure yellow okay in 2% we should say a right yeah person we should doctor here okay me pacho me da sepa doctor ebeya no edi amount next call our man good evening hello good evening pacho udin baby our free yes send me your sister let me see what you say because my fear is them tell me but me ya ka be tell you the way na ko so Oba twen free TV no wana lower the volume of your TV set na yenti o question ni pa e ma feedback wa yenti hello okay I think say doctor enya o question all right mama here next caller no hello good evening me ba so udin baby our free hello good evening udin baby our free but you have to Saturday okay Saturday okay what's your phone say ebeni kwaku akukwaku ma ntie o but you other ayana bibi no na be ma na ase bibi ni na mo be ma ho ase be mo come here one am bi alo abon dem ma ase to be the years one ko one na samba okay the years one ko one na samba okay all right yenya a question no pa ma me next caller e wa homa no so good evening hello good evening hello good evening what's up but so udin baby our free Suta. Your phone saying the queen. Let me tell. No, let me put the night me out. Ona ya. The night me cafe me ya. Ona kase me mu ya. Ai. 2% hu edi ntiri na ama ona ne ya on. Ai na fa hin sa also na no fa hin de mu ana ni fa this good evening hello good evening me ba so udin baby our free hello udin baby our free too bad when to me anyina so okay all right yam fa phone no ensia na doctor enyi nsem na no man na ye bre no eko doc I say questions no kakraba nti ubeyi ya no tiawa man na for yare an kasa diagnosis no there ya na emu trim oh okay anka okay na o metima aka ho sem kakra bi okay the free Kingsley free akosomo no say ne Johnson aya yellow yeah we jidi said there a doctor for na kai no yellow no there e say buy oh nipa obrabo no anasa obonwono no ade bi na ejire mu no yeah eno na eba bebre no okay etimi ba so wo infection bi ena ama na yesa okay ena etimi so ba se liver na ne fine na dwuma ye no okay ena enkoyi definitely yellow no free liver no okay enti eno sa no so friend okay bi a ebetimi ne no adi nkomo ahadi nkomo na mesre mo a mo hwe no ye be no aso na o hwe screen so sese ya me no kasa ya number ye dia beto so no mo a na nka mo pese mo frɛ na mo bebisa questions a mo pese mo bisa no ebe na so enti number eda screen so sese ya no eye Dr. Anas Edusei ne number Madam Catherine Clinic Dr. Penny ne number no enti won sem bisa bia any question ana ya we bia e how bia me pato papa yi nyankopon wo de adom na chene keke wo hunim dia obetumi aboa enti fa ne telephone number no a eda screen so no doctor ne personal number no enti o frɛ no a ensem bi se bia o pese obi se bia no obetumi ebisa doc ya be na so me ba Kingsley no me kire na de bi onye no ko da bia onum ensuo 500 ml to say
sachet 1 no. Okay. Onum be 6 and 8 a day. Okay. Onum a Johnson any better. But na nya no ne treatment no. And no treatment of ebe hu kwan ebe fa so but so ye ne sa. Okay. Ebe so drastically. Ebe so. Na de o se na chiri free sahwi no. Yeah. Ono a chiri ne de o se bibi bo ho ana bibi sa. Yeah. Ano de je say ye she da hwehwem. Ebi ro kra na chiri kase no. Baby emu abi kakra. Okay. Ade na e ball no etimi ma bibi sa aba. Okay. Aha ana o chiri ho no nerves bi ho na nipa honhoma no bebre enenam. Okay. Ano de ehia say ye she da hwehwem. Onya doctor for a from neurologist. Okay. Neurologist. Oko doctor say wankasa kra wo ho. Enti for number no to dwama na questions no omon frɛ na em say na about na I say ade bi be see ne be ma ho no. Yeah. I know there is almost certain say or sexually transmitted disease. Infections. Okay. Syphilis say ne sign ba ko no. Okay. O ha na bibi painless swelling bi na ba. Na sign ko na they say the nine no there wantimi ankyerem. Yeah, wantimi ankyerem. For to me kyerem na ankyerem. Number no 0278 0278 62 62 62 62 62 62. Okay. And I wait to myself for 0244 0244 87 87 92 92 99 99. Masima make a chat on say. On say ya and small make can na no. Man can moja boso asem. Debi. Man can see chire yare. Okay. Man can cancer. Okay. Man can sickle cell. Okay. And also na yare no. Dey kwan for pa. Okay. Ade no na hyase kakra bi na maka no. Okay. Ni nyina aye yare a emwa de ba. Emwa asem na meka. Okay. Say Nyankopon boala se mrafofo. Yes, esenya brena ya hia. Mekeka a kyerɛkyerɛ yare ahodo no nyina. Okay. Na wa obedi nhihye ne so no. Etimi aboa wo. Wa obedi nhihye ne so no na etimi aboa wo. O hwe Kumawood TV. Ewe eye wonkwa hia adwumade no na ene soso ye de ebewo. Onyankopon wo hyira wo se wo de wafidie no ato a na ene apomuden komo a ye de brewo no watimi anya kwanya na wo so wahwe bi. Odum adum ya next week ye be sen hye wo ha bi mepacho so how bi etew so se efa apomuden ho a mepacho menyi madam Katrin clinic for ayimu sanse omo ye aye biafo na dansidie no edoso na nyame adum a mesa to nsa fe doctor biem mate se ye ka yare do akoma ede anifra eba omo wo ho dro mapa se wani no ya nwo anifram na se yare ene nam so ma anifra ne ba ya obesan ehunade biem ye bedi ho nkomo ye ko Kristo ya adum no de enkwacha next week ye be sense aseda ne bi enkoma original Samdakus director ba ko pe PM otwi nozo 1 ono anane osagina camera na chi ede ma ye afi Loretta ene Augustina VTR ene MCR omo ene boy Queen AJ omo nyina eboa eme ye de dwumade no ebrel midin ene DJ Lofty sana dodo no efremi edi ade sha da kam no ye Francis Adey Kristo ya adum a next week ye be sense abiem makraw today. Hey mama, hey I ever say. Okay, everybody near or say TIME Time Heba and also season 2 audition no. Assign a baby. Who your band? Not the what the 18 years aircraft.